Hello everyone, kablaaw, kan bendisyon, kada kayo amin. Sapay lang kumata na iti maipaaya drama itakat agserbi nga adal, kan pagpampanunutan titunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Manipod man kanikab sa dimbar sa napudnanagan, tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampahay ni Belinda Merculio, dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac, from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kan ni Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabsat Dimber. Dear Manang Bianang, siyak tay lalaki nga awan prinsipyo na. Nakunak ti kastaga puiti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si Kugak ti pagtarayan to istoryak kan itinagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lungkataman da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi taan nanang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati amadjay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita dahi ta Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbagak. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko nagita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako nak. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama ta inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Idi nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbautan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak iti nagbautan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na nakasikog ken kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay na tay nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin.
Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakan ka. Hanyangay, kapilitan nga aganak ka abalasang. Pakawanandak ko matatang. Kasanungay, Maridalya, masikog meten jay anak kaw. Wan nga road pari dinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanunga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet at akderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak kaw. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makin-inaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Kat saan na ka main initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanti imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out ta mo tanti ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maer ka. Thank you Ores si ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Kat kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idikat. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitahan niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan da Dimber kinemya akalugaran tayaw. Naamwak day tantatang. Ngam na ko na ninemya. Anamin dwadala ka no ang nagkuyog. Kahit pinagbagaam ko maninemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak matatang. Di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kugko. Ngam kasla disidido matlatang agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwarmot balasang ko. Agsubli kan tula numalaman, tamamalaman day jay. Ay, kasta aya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak Nanang.
Nagsubli da dyan niya, ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam ni Nimya. Di mo adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya, Ngimisit mo't manan, idi saanan nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. ay di ka agar-aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom iji Manila, idi adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amuyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta dakkel ti pamatik na nang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ida jaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita, tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Diyak laim pagaro pakas di ti ugali day di a tao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko na jay. Saan man anak ko, talaga akaingingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nimya, kaingingas mo mutlaeng. Di man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaingingas mula unay. Awa, adayaw. Jakpat yun da ita. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day di Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon.
Wan nga rod. Agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pag-adalan dagiti anak ta. Wan ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Nga maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Nga kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. Ka no talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, dimber. Apay, awanen planom ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. Adda nobyam. Asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta. Kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na iti biyag. Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Kasta mo't. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngam di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pwesto na iti pag-iinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amawm, ay na, agpadaan nalalaing dagiti iputot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kastaya? Pinicture yo kumaida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Ni, huwag ngagpaso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na iya adimber anya anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito in caption na dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana? Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Ngamitamatan, bagtit alalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manun. Wan nga ron. Jak laim pagarup nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umay naksabtan dito'y barangan, mahal. Umay na kumbaan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi.
May mayat pa ni Juniper wano ni Nemia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardarasudo sa anak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimot no basta sina amlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimber. Ulitam man. Kunak agsinatan tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apa dinanog mo ti subsub ko ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kun kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha? Ikasar na. Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Manang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti na ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agunay kaditan. Bilangang kadimber. Maysa! Wan Marian, umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insang put mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemia kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken Nemia ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wum to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni ka di Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tay nayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian. Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklo ka napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti ka kaanakan namang bambantay kanya.
Gadjak pa yan maaramid ti mga pakankwana tamabuto nga kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itababbarusdan kat adadalat ta ije balasiw taaw. Alakastan tugayim mo dimbar. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose, pare ti script kaniti drama tugayim yo JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.